Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye gutungura isi avuga yuko hagaritse ibitero Amerika yari iteganije kugaba kuri Iran kuri uyu wa kabiri ngo ni nyuma y'ubusabe bw'abayobozi b'ibihugu byo mu kigobe n'iby'abarabu kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze. Mu butumwa yashyize kuri Truth Social ku rubuga rwe kuwa mbere nijoro, Trump yavuze yuko abayobozi ba Qatar, Arabia Saudite na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu aribo bamusabye guhagarika ibyo bitero. Bwana Trump yavuze yuko yabwiwe yuko hari amasezerano azagerwaho kandi ko azaba ari amasezerano meza cyane, ndetse ngo ayo masezerano azemerwa na Amerika. Yongeraho yuko Iran itazagira intwaro za kirimbuzi nk'uko ngo ibyo bihugu byabimwijeje, ariko kandi yanavuze yuko yabwiye abayobozi b'ingabo z'Abanyamerika kwitegura gutangiza igitero gikomeye cyane kandi cyihuse kinagutse kuri Iran mu kanya nk'ako guhumbya mu gihe haba hatagezwe ku masezerano Amerika yifuza. Iri tangazo rije mu gihe umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran, Ismail Baghei, yavugaga yuko Pakistani yashyikirije Leta Zunze Ubumwe za Amerika umushinga mushya wa Tehran w'icyifuzo cy'amasezerano. Trump yakunze gukoresha iyi tekinike yo gutera ubwoba yuko ashobora kongera kugaba ibitero kuri Iran, ariko kenshi akabihagarika ku munota wa nyuma nta kintu kibaye. Intambara yo kurwanya Iran ntabwo ishyikiwe n'abaturage benshi b'Abanyamerika kandi irimo iraremerera ikiguzi cy'imibereho mu Banyamerika, yatumye kizamuka cyane gishingiye ku biciro bya peteroli byazamutse, kongeraho ifumbire byaturutse ku igabanuka ry'amato anyura mu nzira y'ingenzi ya Hormuz. Ibiganiro kuri gahunda ya Iran y'ingufu za kirimbuzi ndetse n'ikibazo cya Strait of Hormuz byageze mu marembera, kandi ibikorwa by'Abanyamerika byo gukumira ibyambu bya Iran nabyo ntabwo biri kugera ku ntego neza, ntibituma Amerika igera ku byo yifuza. Nubwo Iran nayo iri mu kibazo gikomeye cy'ubukungu kandi bukomeza kuzamuka, ariko mu by'ukuri Iran irabizi yuko igomba kwihangana kubera kuri mu ntambara. Trump havuga kuri ibi ngibi mu by'ukuri ntiyatangaje ahantu Amerika yifuzaga kugaba ibi bitero cyangwa se kurasa kuri wa kabiri, ariko abayobozi bamwe bavuze yuko igisirikare cya Amerika cyashoboraga kwibasira ibirindiro bya Iran bibikwamo misile za balistike, niko byatangajwe na The New York Times. Icyakora ibyo Trump yatangaje kugera ubu nta gihamya yigenga ihari igaragaza yuko hahagaritse ibi bitero mu by'ukuri cyangwa ko byendaga kugabwa. Nta n'igihamya ihari igaragaza ko ibihugu yavuze Arabia Saudite, Qatar na Emirati ari byo byamujije gutangiza ibyo bitero. Abasesenguzi benshi bavuga yuko hashobora kuba harimo n'izindi mpamvu zikomeye zirimo igitutu cy'ubukungu cyatewe n'izamuka ry'ibiciro bya peteroli n'ifumbire kubera ikibazo cy'amato manini y'ubucuruzi adashobora gutambuka mu muhora wa Hormuz. Ikindi gikekwa n'ubwoba bw'uko intambara yakwaguka cyane ikagera mu karere kose, ndetse no kuba intambara yo kurwanya Iran abaturage ba Amerika batayishyigikiye. Trump kandi amaze igihe akoresha imvugo zikomeye cyane kuri Iran, harimo no gutangaza kenshi ko ashobora kugaba ibitero bishya ariko bikarangira nta kintu abikozeho. Hari abasesenguzi bavuga yuko iyi ari tekinike ya Bwana Trump yo gushyira igitutu kuri Tehran kugira ngo ibiganiro by'amahoro byihute, cyane cyane ibijyanye n'ingufu za kirimbuzi. Iri tangazo rimeze nk'andi matangazo yabanje mu minsi yashize, n'ubundi Trump atangaza yuko agiye kugaba ibitero kuri Iran, ariko habura amasaha make kugira ngo umunsi nyirizina avugiyeho akongera agatangaza yuko ibitero abihagaritse. Cyakora nanone ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu nka Qatar, Arabia Saudite na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu yewe na Oman bishobora kugira inyungu zikomeye mu kuba Amerika yahagarika ibitero kuri Iran, cyane cyane kubera umutekano wabyo n'ubukungu bwabyo. Impamvu ya mbere ni uko ibyo bihugu bifite ubukungu bushingiye cyane kuri peteroli na gazi, kandi byinshi muri ibyo bicuruzwa binyuzwa mu nzira ya Hormuz, inzira Iran ishobora guhungabanya igihe cyose intambara yakongera ikubura. Iyo amato agabanutse cyangwa inzira zigafungwa, ibiciro bya peteroli birazamuka cyane, ubucuruzi burahungabana, ndetse amasoko mpuzamahanga ahita agira ikibazo kugera n'aha ngaha iwacu mu Rwanda. Ikindi ni uko ibyo bihugu ubwabyo nabyo bishobora kuba target z'ibitero bya Iran nk'uko byagenze mu minsi yashize. Mu mezi ashize Iran yagabye ibitero byinshi bya misile na drone ku bikorwa remezo by'ibyo bihugu mu kigobe, harimo ibikomoka kuri peteroli, ibyambu n'ibindi bikorwa remezo by'ingenzi byarashwe. Abayobozi bo muri ibyo bihugu rero batinya yuko igitero gishya cy'Abanyamerika cyatuma Iran yongera kugaba ibitero kuri ibyo bihugu. Qatar yo irihariye, ifite indi mpamvu yatuma yinginga Amerika guhagarika ibitero kuri Iran. Nicyo gihugu kirimo icyicaro gikuru kinini cyane cya gisirikare cy'Abanyamerika mu karere,
ariko nanone kigakomeza kugirana umubano utarimo ubushyamirane bukomeye na Iran. Mu by'ukuri ni inshuti. Doha ishaka gukomeza kuba igihugu gihuza impande zombi mu biganiro aho kuba igihugu cyashoza intambara. Arabia Saudite na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu nabyo bifite gahunda nini z'ubukungu n'iterambere nka Vision 2030, zirasaba ituze ry'akarere kose kugira ngo ishoramari n'ubucuruzi byabyo bikomeze. Intambara ndende ishobora gutuma amafaranga y'abashoramari ava muri ibyo bihugu. Ubukerarugendo bwatangiye gusubira inyuma kandi igihe ibitero byakomeza ibintu byazamba ndetse ibikorwa by'iterambere bikadindira. Hari kandi impamvu za diplomasi. Ibihugu byo mu kigobe byagaragaje kenshi ko bishaka ku kibazo cya Iran gikemurwa mu nzira y'ibiganiro aho kuba mu ntambara ishobora gusenya akarere kose. Nubwo bimwe muri ibyo bihugu bibona Iran nk'ikibazo gikomeye cy'umutekano, hari n'impungenge ko gusenya cyangwa se guca intege Iran burundu nabyo atari ibintu byiza, byateza akavuyo gakomeye ndetse bikabyara imitwe y'iterabwoba yayogoza akarere. Ariko kandi ibintu ntabwo byoroshye, nta nubwo ibihugu bibona kimwe. Hari amakuru agaragaza yuko abayobozi bamwe bo mu kigobe bashobora no kuba bashaka yuko Amerika ikomeza gushyira igitutu kuri Iran kandi gikomeye kugira ngo itazongera kugira ubushobozi bwo guhungabanya Hormuz cyangwa se gutera ibihugu byo mu karere. Mu yandi magambo, ibihugu byo mu kigobe biri hagati y'ibintu bibiri, hagati na hagati. Bimwe ntabwo bishaka intambara yaguka ikangiza ubukungu bwabyo n'umutekano, ariko noneho nta nubwo bishaka yuko Iran ikomeza kugira imbaraga zo kubitera ubwoba no kugenzura inzira y'amazi ya Hormuz inyuramo amato y'ubucuruzi. Abasesenguzi benshi bemera yuko bigoye cyane kumenya neza niba ibyo Trump avuga kuri Iran ari gahunda nyakuri ya diplomasi cyangwa niba ari uburyo bwo gukoresha igitutu cya politiki n'igisirikari cyarimwe. Mu by'ukuri, uburyo Trump akoresha ku bibazo mpuzamahanga bukunze gushingira ku gutangaza ubutumwa bubiri icyarimwe. Icya mbere ni ugutera ubwoba, icya kabiri ni ugusiga umuryango w'ibiganiro ufunguye. Akabihuza rero, ku ruhande rumwe kimwe kiba gisunika ikindi. Gutera ubwoba no kugira ngo ibiganiro bikunde, kimwe n'uko ibiganiro birimo nabwo aguma atera ubwoba kugira ngo bikomeze. Ku ruhande rumwe, Trump avuga yuko ashobora kugaba igitero gikomeye cyane kandi cyagutse kuri Iran igihe icyo ari cyo cyose. Ku rundi ruhande, ahita avuga yuko yiteguye amasezerano cyangwa se ko hari ibiganiro biri gukomeza kandi yifuza ko byagenda neza. Ubu buryo nibwo bamwe bita maximum pressure with strategic ambiguity, ni ukuvuga gushyira igitutu gikomeye ku muntu ariko ugasiga abantu batamenye neza ikintu wari ugambiriye nyirizina. Hari impamvu zatuma bamwe bakeka ko Trump ashobora kuba ari gukina umukino wa politiki n'igisirikari cyarimwe. Trump arabizi neza ko intambara yagutse na Iran ishobora kutemerwa n'abanyamerika benshi nk'uko bayimugaragarije, cyane cyane mu gihe ibiciro bya peteroli na gaze byaguma kuzamuka. Bityo ibyo ngibyo bihita bishyira mu kaga ubuzima bw'abanyamerika benshi cyangwa bose. Gutera ubwoba Iran nabyo bishobora kumuha isura y'umuyobozi ukomeye ariko udakeneye guhita yinjira mu ntambara iremereye. Kuvuga yuko ibihugu byo mu kigobe byamusabye guhagarika ibitero bishobora kumufasha kugaragara nk'umuntu ushaka amahoro kandi humvira abafatanyabikorwa ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu karere, aho kugaragara nk'umuntu wihutira intambara cyangwa wubukira kurasa. Hari abasesenguzi bavuga yuko Trump ashobora kuba ashaka gutera Iran ubwoba kugira ngo Iran yemere ibintu Amerika isaba mu biganiro by'intwaro za kirimbuzi, adakeneye kugera ku ntambara nyirizina. Abandi bavuga ko Trump akunze gukoresha uburyo bwo gutangaza ibitero cyangwa se ibyemezo bikomeye cyane, hanyuma akabisubika ku munota wa nyuma kugira ngo arebe ukuntu abo bahanganye babyitwaramo. Ibi ngibi rero yabikoze mu bihe byashize kuri Iran, abikora kuri Korea ya Ruguru ndetse no mu bijyanye n'intambara y'ubucuruzi yabikoze ku Bushinwa. Hari n'ikindi gitekerezo gikomeye cyane kiri kuvugwa. Bamwe batekereza ko Trump arimo agerageza gusunikira Iran mu gihirahiro. Iyo Tehran itazi niba Amerika izatera cyangwa niba ishyikiye ibiganiro, Iran ihora ikoresha amafaranga menshi n'ingufu nyinshi mu kwitegura no kwirinda. Mu bya gisirikare, kutamenya neza umugambi w'umwanzi ubwabyo ni ibintu bigoza ku nkeke. Ariko kandi hari abavuga yuko iyi gahunda cyangwa iyi strategy ambiguity, strategic ambiguity, ibi nabyo ngo hari ibyago bikomeye cyane byateza abanyamerika na Trump ubwe. Ni ibintu ngo bishobora guteza ibyago bikomeye cyane bikavamo ikintu Trump atafata mu kiganza. Iyo impande zombi zikoresha iterabwoba n'ubutumwa budasobanutse neza, ikosa rito cyangwa se ibyitwa misunderstanding bishobora kuvamo intambara nyayo umuntu wese ataba yiteguye. Iyo niyo mpamvu kugera ubu ngubu hari ababona Trump asa n'umuntu uri gukina n'umuriro.
muri umukino wa diplomasi y'igitutu, abandi bakamubona nk'umuntu ufata ibyemezo bihindagurika cyane kandi utamenya ikintu yifuza. Hari abandi basesenguzi bavuga yuko Iran ishobora kubikoresha uku kudaterwa by'ako kanya n'Abanyamerika nko kugura igihe cyangwa buying time, ni ukuvuga kongera igihe runaka mu kwisuganya, bakubaka ubushobozi bwabo ndetse no kureba ahantu ibintu byerekeza. Ku ruhande rwa Tehran, kuba Trump adatanga itegeko ry'ibitero by'ako kanya bishobora kuba bifatwa nk'ikimenyetso cy'uko Amerika itarashaka kwinjira mu ntambara ndende kandi yayihenda. Ibyo rero byaha Iran icyizere cyo gukomeza iri mu mwanya wayo w'ibiganiro, bishobora kuyifasha kugera ku bintu byinshi yifuza. Hari ibintu byinshi Iran ishobora kuba iri gukoresha muri iki gihe. Icya mbere ni ukongera gutegura no kwimura ibikoresho bya misile n'ibya nucleaire ahantu hizewe kurusha ahandi. Icya kabiri hari ugusana ibikorwa remezo byangiritse mu bitero bya mbere. Icya gatatu ni ukongera gutunganya uburyo bwo kurinda ikirere ndetse no gukwirakwiza intwaro kugira ngo bigore Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kongera kubisenya. Ikindi Iran irimo ikora muri iki gihe cyo kubuyinga time ni ukugerageza gutuma ubukungu bw'isi bukomeza kuzahara bitewe n'umuhora wa Hormuz. Ibyo nabyo Iran bifitemo inyungu kubera ko iki kibazo gituma amahanga ashyira igitutu kuri Amerika, kubera ko ibiciro bya peteroli na gaze byazamutse. Igitutu kikaba cyatuma Amerika igabanya ubukana bw'ibitero. Hari n'abavuga yuko Iran ishobora kuba iri gukina umukino wo kwereka Amerika ko igihe kiri ku ruhande rwayo. Mu gihe Trump asubika ibitero kenshi, Tehran ikabona yuko Amerika yatinye ko intambara yaguka, ko abaturage ba Amerika batifuza indi ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati, cyangwa se nanone ko uko igihe kigenda igitutu cya politiki kuri Trump kiyongera. Erega na Trump ubwe ntabwo asigaje imyaka myinshi ari ku butegetsi, arimo arakora umwaka we wa kabiri. Abasesenguzi bamwe bavuga yuko Iran ishobora kuba ishaka gusa ibyitwa survival cyangwa se kuramuka, ni ukuvuga gutsinda Amerika mu buryo bwa gisirikare. Ntabwo ari ugutsinda Amerika mu buryo bwa gisirikare, ahubwo ni ukugera na Washington inanirwa cyangwa se igahitamo kugabanya ibyo isaba, ni ukuramuka nyine. Ikindi gikomeye ariko nuko n'ubundi biganiro bikomeje, Iran iracyafite amahirwe yo gukomeza diplomasi no kugerageza gutandukanya Amerika n'abafatanyabikorwa bayo. Kuba Qatar, Arabia Saudite na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu bavuga ko bashyigikiye ibiganiro, Tehran yo ibifata nk'ikintu cyiza kubera ko bigaragaza ko ibihugu byo mu karere byinshi bidashaka intambara yagutse. Gusa ntibyatuma Iran nanone ituza ngo imere nk'aho idafite ikibazo. Ubukungu bwayo buri mu bibazo bikomeye cyane, hari igitutu cy'imbere mu gihugu, kandi ibikorwa bya Amerika na Israel byangije byinshi mu bikorwa bya gisirikare n'ibya nucleaire. Niyo mpamvu bamwe bavuga yuko Iran nayo iri kugura igihe cyangwa buying time, kubera ko ikeneye umwanya wo kongera kwisuganya no gusubirana ubushobozi bwayo. Mu buryo bw'amayeri, Iran ishobora kuba ibona ko buri munsi utambutse nta gitero gishya kibaye. Ni inyungu koko kandi zikomeye kuri Iran, biyifasha kongera kwisuganya kubera ko muri iki gihe cy'agahenge Iran irimo irakoresha imbaraga z'umurengera mu gusana ibyangiritse ndetse no kongera kwisuganya. Ni ukuvuga ngo buri munsi wiyongereyeho ni umunsi wo kwifasha kwiyubaka, atari mu bikorwa remezo gusa, ahubwo no kubaka inzego z'igisirikare n'iza komandoma ndetse n'ubutegetsi, kubera ko abasirikare bayo benshi nabo barishwe. Abahari basa naho ari bashyashya mu kazi, ntabwo bazi ibintu uko bimeze, ariko n'inzego za diplomasi nazo zigenda zunguka ibintu byiza bishobora kujya mu masezerano, ku buryo uko kugura igihe buying time bifasha Iran kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabashimiye cyane. Imboni TV, imboni ya rubanda.